i 31. maja, Međunarodnog dana bijelih traka Bilomasovnije. Okupili smo se prvenstveno da odamo počast žrtvama, a počiniteljima poručimo da nismo zaboravili i da ne odustajemo od pravde i prava na sjećanje ni ovdje u Finskoj. Također, ovim činom podržavamo udruženja koje će Dan bijelih traka obilježiti u Prijedoru, a sa ovim transparentom Stop negiranju genocida još jednom zatražimo da se prestane negirati genocid počinjen u Bosni u periodu agresije od 1992. do 1995. godine. Simbolika bijelih traka dolazi iz 31. maja 1992. godine, kada su vlasti bosanskih Srba u Prijedoru, a kasnije i u nekim drugim mjestima, nakon što su nasilno preuzeli vlast, izdale naredbu putem lokalnog radija kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čašavima i da pri izlasku iz kuća stavi bijele trake oko ruke. Ovo je bio početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije, silovanja, otvarani koncentracioni logori i činjeni drugi zločini, čiji je konačni ishod bio uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije opštine Prijedor, što znači da su ubijena 3173 građanina Prijedora, od čega je 256 žena i 102 djeteta. I danas traje borba porodica ubijene djece da im se dozvoli izgradnja spomenika za ovu djecu u Prijedoru. Ovo je bilo prvi put u Europi da je jedan narod na ovaj način bio obilježen za istrebljenje nakon 1939. godine i nacističkog proglasa po kojem su poljski Jevreji morali nositi žute trake sa plavom Davidovom zvijezdom oko rukava. Nažalost, Prijedor nije jedini primjer genocida. Po ovom obrascu, sa bijelim trakama ili bez njih, genocid i teški zločini su izvršeni u svim mjestima gdje su Srbi nasilno preuzeli vlast, a pri kraju rata genocid je kulminirao u Srebrenici. Ukupno žrtava u Bosni i Hercegovini je oko 110.000 direktno i najmanje isti broj indirektno, koji su kasnije umrli od posljedica logora i rata. Sa svojih ognjišta protjerano je oko 1,5 milijuna ljudi. Sve nam je ovo opomena za budućnost, da se ovako zlo više nikada i nikome ne dogodi. Zamolili bi vas da se prisjetimo svih žrtava genocida učenjem Fatihe, minutom ćutnje ili na neki drugi prigodan način.